Tha mugwanja tiarikia kurunga mandini ya nyomba yetu ya nteto aja MERU TV ukambitikiria mbithiro ngi kunenkeria jareja tukinyirite methene to ya nteto kagitene gaka ire ntariki 15 mweri jwa 12 mwaka ni jwa ngirijire 2024 nimbetagwa Nancy Ndogo. Tukiambiria nteto chietu ni ati afisa ba ukaria kuma ntere chia bure na ndini baritite mukana juu murito kiri akariba ntere iyo baru unare bore top kurumira na gutambia thiri kagitene gaka kamambura jathigunku bakiaria nawe muthenya ni borete akariba itheme na mitugo iria yumba kureta mbara na barana bo bakagwa ati kana bakiagira kiene mawatho bakomba kwithura bagikano kwa bukatha Eusegaki arina sheku mantere chaburi. Ere mweri wa mambura mathigongo na biatho mwanya barabarugamire toka ntere chaburi ibakuri akari kuiga thayo kagitaka kathigongo. Watu hata mimi kwamba tudumisha amani wakati huu wa msimu ya Krismasi na mwaka mpya. Tumeambiwa kwamba watoto wako nyumbani. Tuongelesha watoto wetu sababu hiyo sio muda ya kutupa. Wewe ongea, maneno yako haitaingia kwa mshanga, itaingia kwa mtu. Si ndio? Tusungumuse na watoto wetu, tuambia kwamba kuja Januari bado maisha inaendelea. Watu waende polepole. Tuliambiwa na sub county administrator kwamba kuna msisimuko wakati ya siasa na wakati ya Krismasi. So tuache msisimuko, si ndio? Ndio wakati watu wanakula ile vitu hawajawahi kula. Tusimalizike na mwaka na imeisha, si ndio? Tuombe Mungu, tukule polepole, tufaye polepole, tuende polepole, tuendeshe polepole magari nini, na tutarajia kwamba Bwana atatuingiza mwaka mpya wa 2023. Sika mtu anataka kuona 2023. Mhakikishe usalama imewekwa wakati huyu wa Krismasi na mwaka mpya, tuwe na baraka za Mungu. Asanteni. Akiaria Chief Commander wa Bore East na rutete mukana kiri baraba kuya stima ntere inu kura kugatwa ya kithirikari kathukirwa kiri muthuganirwa. Tafadhali wisi ya stima imeanza tena. Maili 10 barabara kuteremka maili 10 kutoka kwa hospitali hapo kwa St. Teresa's hapo. Kuna watu wanaiba waya na tutawashika hivi karibuni. Na wengine tulishika wale walikuwa wanawekea watu stima huko Kibirisha. Sasa imeamka tena. The day before yesterday waliiba waya hapo. Fikingi 7 hakuna waya. Jameni, ukiwa na habari yoyote tuambie. Na kama kuna mtu anafanya hiyo kazi na anasapata habari yetu, ambia tunakuja kwako. Tunakukujia. Ukiona kitu kama hiyo, pasha habari kwa wenye machief sisi wote na tuweze kusaidiana, watu wasituweke kwa giza wakati ya Krismasi. Asante. Kiripotera MERU TV kuma gishigo mbunge kya Bore no kambitaga ki Mutegi. Wega sana Gaki Mutegi. Tukitana mbere ni ate Pastor Mothe wa kanisa ya Full Gospel kumantereti ya Mekidori akiaria na ugite ngavana wa MERU Kawira Mwangaza na ikirithetie MERU nthao bukatha gukurukira utongeria bwawe. Muthe uria augite arari muthingati munene wa Kawira kiri ithurano bithiru na gwikunya mato ni onto bwa kumuringira kura kuruki na kuria atongeria ba county ya MERU kugwatanira na gutambia thiri gatigati kao na bua bata ni baitheme na siasa cia irumi. Mwandiki wetu Anteto Adams Turinge enacho. Umo ni wabara bete Kawira kura. Ari umeni rep ndamwete kura na kinya kura ngabana ndamwete. Lakini kwa lile ndrona ine aibu. Tumikiongwa Kawira atikumba kinya ko watithania anto awatithania MCAs amwenwe kana watithania atongoria barabangi na kinya bonge kalile nkona kwina ibo muno kithira ki mutabati kwithira engerekano enjia imama wa wito Kawira nonto imbishop na bishop rawi tharawe imbishop kanisena nwe tharawe na akuru ukathira we na akuru na ukathira winya we na akuru ba kanisa na no menya kinya kurianira abo ndoke ya kwithira wewe mutumiria no tikeleleso ekeya ubuti kubwa ankwenda kwa Kawira atikubwithia buboya rira kona MERU tuthangulene o na batikinya kwithira akithoanakia na kiura kia na atatu waita ndubura nkwenda no mwira
inkwenda ku inkwana yakate kumba ngwe ya governor no ntuitumike kiongwa utibati kwithira wote na ngwataniro na MCA utina ngwataniro na MPs utina ngwataniro na kinya senator utina ngwataniro na atongoria barabangi bouni aibu enene muno ntoborambo bikia kuende ndenda kuwa kawira ake ya kwithira nikaremwa ni utongoria mwana inchi kana MERU na batikorekana na etikiu mtungi akoya ura akaomba utongoria toya kawira kura tutamwa ya kenda MERU ire moikurutirwa ngwi twamwa ya kenda MERU twithira twina ngwi kithime kindu wondi ithira kingu iruti kithira nikiucho wondi kwithira kingu iruti kithitha ngatha kwithira kingu iruti lakini twithira tuthangulene na itare onthe tukiruya u nende twahalilia batu ya tongoria barabangi turiwa kwina ibu kawira na inkuona yaka kuringana na uto kinya itike yaku kawira na kwenda kuyulilia pora kiraito awire no tukiraito na chokera araua u kawira te bishop na araua na chuwa nara kawira tharimiro bishop endika kwenda kuyule no nto murungu nweke anto akinyao na manto ya weta akainia na akareka manto na tukenda bakariana thiri nayo mbeu mbithi ni bakurua baciandikithia ikundine mwanya mwanya iri njira imwe ya gwika muthithu na kuonjorithia miturirene bone kuringana na gikundi kimwe kia mbeu mbithi wadia Kangeta gicigo mbunge kia Igembe ya gatigati baria baugite untu bobo karigiria baingi ba mbeu mbithi kwithema na tuthiri na marua na ndawa ingi tiambogita kurukini bakuru batumire kigina gia asala boega ni uguciukiria nkuruki mukirio nkunja hari na shakuma mirigo ya Igembe ikundi kia Nthukembe the kumesanine Kangeta wande Igembe Central ne basumirite na utara Nthukembe the rira bakibori basebane na ndawa cia mbogita na kinyamirire ya kinthiguru na kubaromba kwiyamwe na kubanga ikundi bya mithitho rira bakimeneria antu bara bakuwa ne bakurea mbesa cia sala kana kumeneria mbesa hii na bakiboria ikaba bankumite ikundine na kuromba ta ikundi na bakoya okainunu nontu noko koyora sekathati yuthi ya gulwe kawa ume mugongo yote yo Kenya yuonde yukwa yukari o yuthi niyo baraba inge saiti na ibo antu baraba inge batene nyangwe akiri cio iria nau ukaibo mantu na yamo na aba oyaikia yatoba tethi ni asara ake batu tokaranda tuona ende aturete baita twe yuthi atu ikuria kiran kuramba na inya ni vijana baitia bokania na mantu ya nchobi baitia bokania na mantu ya bangi baitia bokania na mantu ya maramari na mantu ya mengi yara yatene tomi nikenda mugongo yetu yetana mbere tafadhali ibaiwata ni thinya bare mo ukume kundi ne kiye tukwethwa tiba area aba bwethi kundi biona ubare baukume tongurupune kende nyasi la fadie kwirro iretete thina ne ayuthi au ba miromba ba ya monto ya batu tukamuo miromba o muntu mana atano ya uto ayaringanira twaekese kundi ne yetu bamo barua beko bethu mana atano bangi atanthatu bakawe kintu gitumba kwambiriria biashara lakini ndalo elinkona ya batu twambiririe negana twikaeana na itukinyite antu kuraya lakini ugeya kwithirwa egana ria tutwikaga kanunu osandri katukinyithetie antu kinya uoka mwatu kuthima thirikari no wamwe uwe no mithime ukobe mana atano yau ukarea ugathima ukarea ringi ukona kithagu bibakonga ongela kwila no tebi orambiriria ona kithabi kabu kagithitebua imakosa ya Reu Nthukembe the bani barombete thirikari ukilokera tongoria bara bathurite kubalelia na ukiria yewa bio MP buruke thamu nakirite murungu na lwelie vijana alwele kwina vijana bikurira konto myanya no tuba kwithira batena inya kana ba na talent cio ba mba kwithira bakenda ukiria lakini baachi inya no tuba kwithira batena obadringa support yonto timu wetu ko antu amatomba kwithira tutokinya no tuba kwithira tute nambia nyingi cia baikia kwina timu nyingi kochi cia ira kwenda ukiria vijana lakini kwa tu kwa batomba kinya no tubatena inya batena mbesa cia weta mali batena uniform batena mibira ukethira timu ni kwire ikuromba thirikari lweli kundia bibi nini ya bibi tugwithuranira twingwa muno ya batu ayuthi
ikenda bombo tutetheria yonto abatu ara tukinyite anto agoya na loan kidogo lakini tugetha thirikari yetu ya support tugetha tukiona kagina gake gotethania ingwitikia no tu support kinya bara bangi be skuru bate visio mbato support kinya mwana omwe kabele bagathoma ki community ya rempia ikwaya no sei kundi no ntu tukulwelwa nya kaunti yetu ya Meru ne yana lakini tutombo fanikiwa batu lakini tuenda nya revi ikya no renge no tutaugerora kwe barabona ende nya tuenda reke ya toigima ballo to tuigasi ya Asia to ya sogwa to qualify nya tukomba wewa na muthia ni bakuromba ngwataniro kaunti ya Meru ndenda kinya thirikari yetu kaunti na MCA bawatanire no nturia bakurwa kinya batu no ba utwathurana no ntubage ya kwithura bena ante tuitiagirite na batiwitaniria ngwitikia kaunti ya Meru ne gatugenda leo coga nyuma na baturi atu ya youth uturiringanira genda twerio tala Kiripotera MERU TV kuma Kangeta Wanderere Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Bwega sana Mukiri Onkonja kumanteretia igembe na randi ukambitikiria tukajukia kanya ga kunogoka kanini indi ukeba ibanu ntoneshokerete na nteto ingi inyingi we kuregana na kugurwa kiainya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Kwa Nulo Electricals noona into bia stima bia mithemba yonthe low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage bia mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase noona generator cia single phase kana 3 phase motor cia single phase kana 3 phase cables cia class kia gorota East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi no kuonekia pipes ta metro pipes, circular boxes Kaplas na inge inyingi mata ya kirasi kiegorota LED downlighters full and half moon na inge inyingi kodrongi asa switch enjera imwe switch enjera ijere intermediate switch na inge inyingi no kuonekia pumps cia roje machine cia gukama fridge batteries machine cia kura nguo mariko ja kuruga dispenser na intopinge bionde bira bitumaira stima Aja nio kwa Nulo Electricals na hivyo kukaribisha bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulo Electricals turiaja nuntu bwaku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We get a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look
great! Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituzo watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana mbarije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great! Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. Tugita na mbere na nteto cietu ni ati thirikari ya kaunti ya Meru ni kurua igikembe umbithi bare ya bambirite tu biashara tunini maturene. Bu ni kuringana na mubunge wa gicigo mbunge ke Gembe South John Paul Mwirigi kagitene karia akwejanaga mashini cia kuthambia ngari kirimbe umbithi ba akachio gicigo mbunge kiu murithi wa ba kuma Gembe na gotoacio. Thirikari ya Meru County nirikitie kugondokerwa ni mubunge wa Igembe Legaiti ule wikene ja Honorable John Paul
nekiria akuga guti muntu ubateirwe kwithwa kiagaga ya vijana ngugine ira bigurita nondu bwa kwithwa antu babethi kana nduke eje mbithe njanake itina nguisha kurita lakini bona ngugi kidogo neo thirikari ya Meru County ikeje kabaingiria na kubasunya ngugi na kubathiriria uti muntu inyomwe ukethe anu kanso batigweya au chumbura na ro kurtira ngui nontu ukia kwethe otikurta ngui ko eta kuiya ukia weta kuiyo kare akuringo risasi wanaweza sifiwe. Andi John Paul augite thirikari ya Meru County kana muntu wonde atibateirwe kwithurwa akigiria antu babethi baritangugira bakurita nontu nikabagwitethia indi kabate muntu ro kwenda kubaringithia bati kubaretera ngugi iria babati kurita uti muntu bati kwithira echubura muntu kaeya oya machini eno nontu membi bokintu fulani ne ya kwelese ni tumi akwenda kuthithio ni tumi akwenda kwa machini kana tumi uti bati kwithira wetumira machini yu nontu akweka woshisio bwakiri na arona kwa tuika bote wiritira ngwe kwa tuika bote choboritiri bwakiri na arona na bwetha bote kurtira ngwe uti muntu bati kuya atonyera ngwe ne rokorita anjeri okwira uti bati kurta ngwe nontu wirita ngwe ukenda umba kwetha witethia ikenda weka maisha yaku ubobwea na ikenda ote atonyane na mantu ya uhalifu sawa watu ya kwa muntu kwenda kwetha esumura na baubu nanga akethira ebo yanjira era baubu gwengwa bokomba kwetha boitetha chenambi boketha boitetha chenio wanaweza sifiwe. Praise be to God. John Paul aritiente twiji aikwawe muchie aria ethiritwe aritite nkuruki ya machini 10 cha kwa andhuki imbithi injanake machini cha kuringa ruji rwa kuthambia ngari nikenda bakethoro bena ngugi ya kurita igitene riria bari nturene Buna tulipo yake mheshimiwa wetu na tupo tutethia machini kau na tukarita ngugi boya na tutumone masiara ya kasiara batu toko akiribo yake mheshimiwa na tupo tutethia kamachini kako thambia bigibigi antugeje tokoria mno tutena kamachini ka twari atorote tokora machini tunda kachage lakini tutoro namba sakura kandi tosogera mheshimiwa nkatho mno na tupo twa machini ekuma thaingwa tutokambiria boya na tumusokera nkatho mno. John Paul akeja na machini cha kuthambia ngari kinduke embethi na rikitie kuga na ithuranirite kinya kubakira nyumba enene iria ikethirwa igitanguge che vijana cionde iria bendaga iria ikethirwa ikari muthemba jwa studio rutene rwa Mawa Town nikenda ndakaiji ikethirwa ikiritanguge chieku cionde che computer na che kamera cionde na bombe kwithura bari ngugine nikenda mathoni jao jakethirwa jagitaka ngugi. The constituency kwina cause mbithirite nge persuade ewaka kintu kiwetwa Egembe South Empowerment Center structure ora ekethira ekosi over 30 million irora ekethira a studio arora vijana bakaomba kwithia at least betrimana to kwethe musiki bakareko ni musiki wao cameras na kila kitu bekethia biau bia kuomba kwethia bitethia vijana kuomba kwethia bake exploit talent irabe na chondene. Thank you. Wanaweza sifiwe. Praise be to God. Nengwete ke murandi yo tukaomba kwethia tuifuata ikenda at least yomba kwethia yuetethia vijana barora be na talent sio. Murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa sana murithi wa bakuma mirigone ya Egembe nawe MCA wa wadi ya Mikindori Julius Kaimbo na kuria ruangi rwa kithomo kugita ugaruruku kiri gicunti kia watho kiria gia kurukirwa mwakene jwa ngirijire 11 neu kwa aritani baba nene mainya ja kurigeria aritwa baria batere cukuru baciandikithite kigerio gwitana mbere kugita kigerio giki. Kuringana na Kaimbo uria igita rimwe ari mwarimu mitugo yana ba muthemba june angaratenie mpumi cia cukuru mwanya amubethairwa batithomete nkuruki augite aritwa ba muthemba ju ne batere gucokerithua class. Adams wa the Ranger enacio
Orira kigireka form 4 githite na mbere mzio mikinduri Julius Miritika imbo na kwenda seria omba kwithira gitinchu ni ukumba kwithira rimo bagiti kwirukurira to omba kwithira kirinjista gero na kwithira bagitoroka thukuru na ochokera ntuku ya kwerikeri omba kwithira bagiato kwerikeruki nawe mwana we chukuru okigerio kuria nawe no njanja ba muntu arinjista kerio agaora nonto nwichi ote atwambi watho bwena akutho watho bwa kithomo bwena akutho na inkwenda tu legislatures kinye MP betu na arabare assembly baithire baingenga pwe ugo tuike kithira mwana otoroka na te kuone gacho chukuru kwethe kwina watho either agetirwo kore mwaka yuno ntatithomete nonto nya mwarimu watu kura skuru na bati kwethe na minisco enjege konania ateta skuru otheri eta skuru na mwana abua itha mwana atithomete mwaka watho ibo bati kuandikwa na bwa correct boro borio mwana una register kerio mwaka yonge ageria thoma ende te ageria kerio athukiria bara baekwo kaite no koko imbono mbecha kwithira kiromba chari kwithira bena kumiria orira uite no mbecha kwithira kende githigire thirikari kaunti ya Meru kongela kigina kia basari kenda bomba kwithira bakirira jari kinya fi ya tamu imwe mantu ya basari no gathondete kung'ana na kaunti ene tona kethe basari kona kanjano ire kinya kira tumenya tuteithia na betu no kwithira na bonde barengirwe ekomi kana ekomi na ibisi atumite bara bakweria kerio kwa nkoro mburungu kaunti ya Meru tugena thire twatane na gavana kenda tona mbia cha kuthomethia na babe na thina no ndo babe ndesku baba ingene na babe thina kuoni MC ndomete na thina ndenda muno kugena njira nyambasara yongelwa inda proposal ya assembly ndauga tongelo chikinya milioni 13 milioni 3 itikwana mwana arewa mana 5 ndo wangirinya nda propose to change watho toya milioni 10 tumeke sure mwana onde ndesku to mwangirinya nyinya watu kana tamu mwe yonde mwana watingwa ringi kumatigania mbecha ndamsimuturia wathirinja ngakurikania nteto cietu no umbe gutithingatira gukurukira YouTube channel yetu niyo Meru Digital rutererwa website ugatugwata merudigital.co.ke rutererwa Twitter ugatugwata @Meru TV Kenya na Facebook ugatugwata Meru TV Kenya kwamba kuthura ngishokera nyuma ndaketi kuraja we kuregana na kugurwa Kenya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Nteto ingi
ni ati urungamiri bwa kanisa ya Catholic Diocese ya Meru bagwatanirite na SPAC na CBM International ni baritete utethio bwa bya korea bia mungana jua shilingi milioni 5.6 kirianto biumbe bara bari na mawathe jamathina jange kimiumbire mubango jojo ruguritwe ni Father Kaberia obicine chia Cathedral Mutindwa jua kangangi kuri muthenya Jonarua wejani bwa korea bibi bokamberia na dentere chia mutuate gicigo mbunge kia Igembe North bariane boba inyeretwe bonene ni mparaeje Catholic Diocese ya Meru gukurukira SPAC bagwatanirite na gikundi kia manthiguru CBM ni bethirite bakirekeria irio bia gutetheria antu bara bateguchumba na mono antu bari na mawathe kuma ntere cha mutuate Igembe North irio bire mungana jwa milioni 5.6 rori nye kamatete mpempe mungaona kinyama kutaja kuruga Ateri David Kaberia akirekeria rori ici kumaja tauni nene ya Meru kanyane kamukathe Bishop Salesius Mugambi Father David Kaberia rungamirite Justice and Peace rungamirite Bishop Narua kulaunch program iji ya Diocese of Meru in assistance ya CBM International na katukueja na biakora relief kiri meshi nkuruki ya family gana ngiri imwe na magana jairi na ara Igembe North mono antu bara akuru na bara also by disabilities na haya tu ina lori kasi ite na Igembe North na kiri biakora bitu kueja na mpempe beans kana mungao maguta ya kuruga na kinya chumbi na bionde bietete na ara Igembe North tuitageta family sira siena thina gitenereri kuni tucokeria nkatho mono bishop wetu wamwe na CBM ndona sibeto CBM International barabo tubatethetie na biakora bibi na itukoromba kinya bangi baraba ina byo bomo tutetheria nonto antu bandu batira mpara na ibyo bitu kwayana na ndilorinya na bani arite bango ge bakaritas na bo barabe thirito bakiguneka kuma ntere cha mutuate ne bethirito bari na katho kiringwataniro iji CBM International tukwenda kubusokeria nkatho sana ta Diocese ya Meru kanyanka Mukathe Muskabu Salesius Mugambi na batire mwene mission wa parish ya Mutuate Father Kaimenyi tukwenda kubucokeria nkatho nontu bwa kuona buje bututetherie muno gikundi kia antu betu baria bethagwa be na mawathe bomba kubaretera biakuria tukauga Murungu abutharime sana Itwa Jerumano Kobia ndiye mwakilishi kwa barabara na mawathe tena Mutuate sub county iko kanya kuchokeria Mukathe Bishop na batri wetu mwana misheni nontu ba musande batonete batutu antu ba mawathe nontu ba kuturirikana in fact bangi betu batirikete baratikete sana ni mpara na tumeshukuru sana nontu bakira bomba kuturetera nikaenda tumba kuitedia kimaisha kwa nimeshukuru sana kwa niaba ya wenzangu walemavu nimeshukuru kwa ule msaada ambao mmetualetea na tunasema Mungu abariki kanisa na askofu na baba Kaimenyi through CBM kuma tauni nene Meru ngiripotera Meru TV Mbeta Frank Monene Ibwega sana Frank Monene na nteto cha Monene nicho tia tunenkera akanya gagwikira gatanta kire nteto cheto cia thaa mugwanja chanarwa tucemania ntuku ya rojo kaire aja methene ya nteto ya Meru TV ninga kwendera utegeri bubwega bwa Meru TV tinda bwega